Breaking news. The news is presented by His Excellency me, the only professor with no certificate, Professor Dr. Journalist Inge. Now the headlines. Maccasio Gloria Albanland official jungle. Now the news in datas. Gloria Alban launch by Maccasio to drop 10 November 2022 and a live concert to climax the Gloria on the 12th of November 2022. Now the news in Dagban. La version non qui zobiel woblon on pa ntana wo ya. Nous allons y nous pas quoi ça nous dama nous pense garan poti no nchakulu stadium ma pune comme son cabra amel ko yelo ngo zo che ka Maccasio sister na boss ibane anya kan lara ko ba kabina no nyela won yen ke pak ma na bala ko larin de ba bandi de no fiamba japia na yidale wonya ni bo so ngba yen chan no Gloria ami pa yul baby na la nan ka bo dictionary nje no Gloria ai ba ko borno zang ngba nan ani de to nye Gloria or glory de pun za yenga yen yele so Maccasio ami na nyang ma de nye Gloria tin piana ni la nye glory tin piana dama ni nye yon rapper si jal to yelo non nan shew nyela bang bong manwa ne be ka fa sa garam na yina ntizale o shuola no nangle o ko to bala ne so ko ga yana ai no fa sa garam ku yago tutu bolonga unan tamda we no pa wale farlan be wisi cha ni nya bayan kam ke sun ma mi so wala non o tan fi sala da sa sun to che ko tan ma tabala nke yi zanga yongo na ki ma to ha lebra tmana ka charla to Maccasio gba haya no nda pon ku ti halo ban zan zare fo ka corona na bakana gba Maccasio waran tabyende ntoran zugla be ngo ya ne dak silman de pare den de na yon ta gba nya ba yan kam kena yara sister na pense ibane ka ye kam kena ntinyere ndema Maccasio ni mboswe ngba lasham dama nsoma kul lara sakam anya kan lara torin dema ngwa no nyela nyen la ka so gam nyo nyina mpashele o ki hala diamond teeth de selma teeth de maka teeth teeth pele na yina ka tabo la parent teeth torin tonon karnya ara puni shiro ko chanta ki hadan dama no nyela nyen lan nan ta ka ta zahan ka so kam ni mago ko kule torin zo ka tiyan me la ba ngo les ante yongo da gora men pa gora den dama ta tabo bore ya pa kamana dama yinin kenga afana mo jete shuono mo gbewo dama afa yi banta ba mi zaba kan na pa kan tinya ka pasara be ku so ajen jama wo gun nyaho tarno kunyere ka sang la biyon kera belu ngong sango go nyaho pulo ka je bi hala kare twa na afa ma nya sheto anan yara ni foso ngba ku za na ma no banta se mvende na ki ma ba da puna ha ka vende pasara ma gba tar na ran hada zo to ke ka sham suhur la moto nam ken den ka kunyo ko ken lo ken ho ndo ku kirgla ma yim ka bwana ka bo biene o yene ne Maccasio bi de fa sa garam ba shu o tien ta mo ni la ka ba zabs ban zam ngata na bi ma mem jam meje han to kunye so bunna ba de kane de ku to ngam bun ma mi dam an po na po han je va ya lam bu handalan biere gba shatan lan yina na mu gbuna o chipsha tama jer za hanurgo ko che ka bon en non sham karle danda toron zo Maccasio na ki zo ko yen nangle aku bang na ben ke pak ma to yin kumir ka kana sambal ma nta non gon yirba ka blan kena karnya be sa ma kan nta bala sun suna ma fitan ma san bi ya yar ko hanam jela sun suna va gana zanan ba jena tarana ba ta pallo be ya mbor na ba yoro sun suna danda to tebe boar la somir ko zam bi jilo na ba zo pak ma dun do mana ka ye to aba to ya na mana on toran zo yimi yana ta tab son sister na kina den dal na on yira won yan la ka so kam za ha so bala fa Maccasio ame abora nga ha nyame bora bapra zo mina magbara anya banya kana
tran che ka to zo be ma da ka tra mo no ba ban jir kon ka ba jika gere che ka geta ka pa ti yina ka ban ni be ko to sun na ta gban ne shi ba she tira kana o ndan chu no ka gba yina te nyanya she to ana ni o langa ta le nye so sang la so gere ko khana ta ba ni no sha so na won na ti ja